الزول في الاول الزول ياك وذا كيتابعن لاشين نون depuis le premier tirage au sort c'est le premier tour à la Champions League كنت زعلان ياك التيراج au sort وخير حمار يسغليا السنة نتربوعة يعني سنازل المقارن ديال لا تشامبيونز ليغ يعني الحمد لله لو بريمي تور كونتر المريخ دو سودان انا عدا ديفيسيلمون جو ريميرسي ياك لي جوار ياك الستاف تكنيك ستاف ميديكال ستاف ديريجون في الماتش يعني نبريباري ساكني داق اون ا مي تو لي مويان باش نكاليفي ثورة داني on prépare le deuxième tour c'est important de se qualifier à les poules les conditions de travail au Sénégal les joueurs ils sont dans le bon moral, c'est-à-dire après la qualification il y a eu un match contre le Parado avec un bon score. Inch'Allah داني تيلي la continuité يعني un enchaîné les scores surtout le match الجاي نبود يعني le stade nous en novembre avant l'homologuera on a tout fait nous zelatas avec les instances de football la FAF de la CAF ils ont homologué le stade pour ce match l'année inchallah qualifié l'année pour les poules ça sera autre chose.